Drugi gost večeras u programu uživo, poštovani gledalci, Edin Urijan Kukavica, šejh Sufija Derviš, romanopisac, prevodilac šejh Rifajskog tarikata, historičar. O tome ćemo, kako se znamo kasnije, ali da li ne bih personalno da komentarišemo prethodnog gosta, ali možemo li u nekoliko rečenica protumačiti selefijski ili vehabijski pokret, kako je već nazivaju? Radije ne bih, ali kad si već postavio pitanje, onda ćemo reći da su ti ljudi sasvim iskreno prihvatili islam. Da je njihova namjera, njihovo ponašanje i njihovo djelovanje zaista iskreno. Kod njih nema laži, nema petljanja, nema izmišljanja i nema pretvaranja. To što slijede, oni slijede dosljedno, iskreno, iz punog srca. Ukratko, oni, ja to mogu, imam tu slobodu kao novinar da malo eksperimentišem u kvalifikacijama. Dakle, oni doslovce, bukvalno, komentarišu i slijede Kuran. A toliko filozofa, toliko mislilaca, najjačih, recimo Gazalija, se bavilo i bavi se, koliko danas ljudi, i ti to radiš, se bavi tumačenjem Kur'ana. Dakle, oni to, da li pojednostavljuju? Morat ću te malo korigirati. Oni Kur'an ne tumače. Već? Ga primjenjuju doslovno po slovu, onako kako je napisano.